Үйелер кирбилергер жыңчакчы олох оскуолатын. Идетей бит тахымнаах тарбаққа баттанар, чулуулар үйеренер бастың кыхаларын бүтерен. Эңкиле суок, қарыз да сери қалбаңна баққа. Сақа оперное искусствата сайдарыгар, муңура суок кылатын киллерер. Деңге төрүр седек талан. Айылғаттан бәрілі бит, көрөттүбет көміс көмейін. Алмас тас курдук кырылан, чочуян, аяр тутар, арасыя онна саха народная артыға, Котугус улус орден кавалера. Иван Степанов быйыл 7-15 жоғымнақ сағығар үктенне. Иван Прокопьевич бәйтетерini толорор партияларын эре өрө тутан, онон өттөйін олор бокко, олок бары эйгетин анара, уруккутун койуккутун дөбөңнү көйдөн, төрөбүт норуотун инники жылхатыгар, сайдыытыгар, кыттыха, сөн куолахынан барытын, кайдак баарынан ахагастык сехердир, көлүөнө сетимин керекейді. Мен қайдарым наға қоғанны үлелән кәлбітім дәмәппен. Театрым туға, республикам туға дейін үлелән кәлбітім. Әпті хайдыйтығар. Дұховынаға хайдыйтығар. Культурата шәл боларығар. Туғайын үлелән. Хинчиннан ақаннан олар дағымды. Бас куолас диен, отчоттон батчаға диери, дәңге бериллер ураты куолас. Маныаха Иван Прокопьевич жолугар, Федор Шаляпин диен опера бастың толоро отчута, төрөн өскен, ураты айымнила хүлетин, беги уй баммыт дуғатыгар, кутугар сүрүгер, дириңник кирен, аяр үлетин, олорор ологун сырдык жарылыга буолан сыжайбыта. Шаляпин атынан бастың бастар күрестерігер, кыйылақ үрдүк атын сүппүте да элбегатер. Иван Прокопьевич Федор Шаляпин туғунан ити чейін сыпсырыя долгуян, кен туттан олорон, төхіні бағар этен тыынын, кепсен-ипсен сөп. Тал мен bir жолым ете хәпті. Үріп болан нұша ұлу кейетін білбітім, бісібітім хәпті. Оны тәті кені атынан конкурсқа барамын. Бары белерге күрді 1990 сыллаға Москва нұша бастырын кітірі күрәқтән, күйен көссен конкурсқа қайталан, переместен алан, кәлбітім. Оны әті Шаляпин меға таңарам күрдік. Идеалым. Әдер әддәқ біттен, консерватория өрен яқ бітті хағалабытым мен кененен жарықтанан. Жонлар специально Шаляпин әрі туғынан жарықтананлар ученый болыр жонлар балар әпті. Онды ұлан солтала. Шаляпин бұл бейі оперный музыкальное искусство бұтыға. Ол идеал бол бұты мейін ұлғанды бәрәдіктәбіті әпті. Оңға қаңас қампаққын. Оты бейі өйдеуіт бар әті. Ол артыз, андық мандық чәд. Налево, направо дейбі күрді. Ондық соқ меға олы. Ол Шаляпин ондық бол батайды. Отой. Ана те... Нұргын Батыр онына Борис Годунов тұғынан кәп. Мен сүнгінен еті 2 оперен ұлағанды болған тоғырылан жарықтанан кәлдім бұқы жақ барды. Мен 7-15 бір олар кейбін. Тоғына туға бет. Жарық. Мен қағанды түрән бараным, бұл манды публичны лаватақ кейбін. Валериан Титович, Александр Валерьянов сағата гитаралан. Бәтіл дүреті оны, давай, Иван, мен пой дейм олар. Отшылырты мен радиаттан Шаляпин ұллырын, Матвей Матвеевич Лобанов ұллырын, істен мен, ей, ұқынемі,
Onda sakam sire baraksanı başçılardan ömür et. Bu künsirigер töröbüt John kölönenen olorobut. Ol kurduk bu bihigi kölönega inniki haman iher. Inni bitiyer suol iyan kördürön iher kölöne bir çağılkay suluha bihigi min bir duydulağım bihigi kiyen tuttar kihibit Uyban Prokopoy Stepanov bulur. Ol kurduk kini künsürin bihigi duydubutur ulu kıyı ıhıga kederiger bu sirge töröbüt bollana. Onta da oloğun tukarı kampıt suola kini orbut is kohonnoq turuktaq spektaklllara bu kiniyaka pametnik bolanlar kini atın bu üyelerge qaldıran ehiller denet yakanadı. Uyban Prokopovich kudduk John Biler, Astynar, Şügürüyer, ister şün bas kolastaq artist saqahriger, saqa kehetiger, suoğate onu biligin tiyer kehi imi ağayak den eti yakanadı. Onun bihi kiniyaka ürütün Şügürüyebit, istebit, ürebit, kiyen tuttabıt, onna sulus kudduk öre tutahadjar oybıt. Uyban Prokopovich beytin oloğor, bu artist bıhıtınan, opera artistın bıhıtınan, beytin atına attapıt operalara ol kudduk. Bariz gudunu var olun, toloron atıtan turar. Ondan bu biheka saqa operatıgar, saqa serin kulturatın sitihitiger, iskustuatın sitihitiger, kini nürgün batır bu polar. Ol kurduk kini otuttan taqsa sıl orduk, nürgün batır olun, toloron kelbit. Üstü töktürüyen turbut postanovkaga, bu bihegi saqalarga klora obraz eder bollaqana John Öksün etəçidi. Artist beytine atından bobataq, artist tolorbut atından eter bollaqana Uyban Prokopovich bu biheka saqa iskustu ategar bihegi nürgün batır bu polar. Bihegi bu operavut teatrlar oların ere kini ıgıtıgar, kini kolahgar, kini talanıgar sügürüyen elbaqta ıtıspın doqsuya tahanan turadaq. O kurduk bu bihegi Respublika künüger, örögöy kümbütüger. Öyle turan tümser tügemetiger min mandan branittari teriye turan beyan bu ol örögöy günlerin teriyetiger rüsuraga öydüyürütün Uyban Prokopovich kördühümmin bihegi saqalar barı söbülür kındıl Uyban ıratın bihin saqam serin elbaqta kördühön ıllatan turabıt. Hasta da barı süyök bitiyor turamıt olur ya bihegi örögöy kümbütüger barabıtın tümen İlibitinden sürekbetin tutunan turamıt. Uyban Prokopovich'te birge saqam serin baraqsanı elbaqta toloran turabıt. Onun bu miyaqa oloqpor Uyban Prokopovich'ün saqam serin soluha, kini nürgün batura, kini rütün iti ırığa ıllanar kurduk. Bihege mustaq mora kıtıdıgar olar ulattar
бары үрүтүн. Уйбан кындыл эппит тылдарын курдук. Сақалар быт, сарыл бытын үрі, тута хыджа быт, кені мөксөрін курдук. Үрің эһэға доқсуян курдук бу биһиги, ханабытын долбутун, олыққа кәлбіппітін білдерен, жону кытта алтыған олар бутугар. Уйбамыт бара, Уйбан Прокопович ситихилері, кені таланы, кені сақа кейтен атын аттыдадары биһиға үрүтүн, үрдүкү, үйә давайын ерге, үрдүк ситихи болар, онны үрдүк дабан болан ер. Үрүтүн, Уйбан Прокопович тапана бата, сақа кейтер кинени мақтанан, кен туттан, өрө көрөн туран аттаны хыджаға ден эренебин. Иван Прокопьевич в свои 75 лет является примером настоящего артиста. Я думаю, что на него должны равняться не только все солисты нашей оперы, артисты хора, артисты балета, но и все артисты наших театров в нашей республике. Потому что Иван Прокопьевич — это пример правильного, грамотного и творческого отношения к работе. В 75 лет он даст фору любому нашему артисту. Я чувствую вот это особое отношение Ивана Прокопьевича к театру, особое отношение Ивана Прокопьевича к искусству. И я рад, что в нашем театре работают такие люди. Всю свою жизнь отдали искусству, и глядя на этих людей, ты понимаешь, что когда у молодого поколения есть такой замечательный пример, им есть на кого равняться. Я искренне горд, и я искренне рад, что Иван Прокопьевич является солистом нашего театра. И я думаю, что имя Ивана Прокопьевича Степанова навсегда вписано в историю якутской музыкальной культуры. Аға ия кәс тылын әтігер қаныгар сыластык иңерінен, күн бәғәһә әтілі бит тыллар күрдук, өйгі санаға кичелләқтік килләрен, олығын суолжут сулуға оңостон, Иван Прокопьевич тысерин кытта ыкса ситимнәқ. Қаннықда қарулеттен тора турбаққа, ол сатабылын, аяр үлетін кытта жүйерелер, ураты жоғырдақ, сақа, сарына. Хасардан анжақ бері хайыңы күн мандық таққытын хағана, тұрақты ним ұмтызы. Келен ұмтызы, тұлақан көлі әлі тұрақты келен ауыр ауыды. Тарақтыры сумурорар, оны заправкалы өт мандық бочкандан. Очағы бензин, сәләркі ғаната шапчыке, бензин ғаната шапчыке, оны бедерінен құтты құтты. Антын қыраты ғыняны түйе, тері түйе, қалланы көрі ғытамын. Шуң пұқандар әті, тапар ағынқа тар, чар, қыдан қыты. Бетті онда шуң пұғалар. Қандары сүйшақ кәғетер. Антарды жол хуақ оғалар. Бе, таңары әпті, офсайнан айыққа, таңары дейілдер етті. Онды көбеті қайда әбеті. Икка тақтаған наға шөйдік айбыттен, мен ағам бәйті кәпсір еті, ағам оғындар. Икка тақтаған наға шөйдік айбыт, өйді ақына, өйді ағам бұғытынан, өйді ақ болдың ден, қарақтабыт, құлғақтабыттың наға шөйдік, мен кәпсірін өйді өсепті. Кездік онды, ол еген, мен қарақпытынан көрөбіт, құлғақпытынан істәбіт, оны барытан, оны воспринимается. Ана чекем ордук бәріліләқ, көмәй бітінен ұллыбыт, музыканы істәмбет, қарақпытына көрін оңюғыт, оперына, партнердарғын, оперына спектаклі көрін, партнерғын кітірігін көрін хыджарп. Кығыл оғырдақ біне, олар бұ тиен барақсаңа жібу, анынан жай хиджек еді. Әрейдәм сыға олар сіңден егінден бұ, қалқаны ені хоқ, бұ, ағам ойнар бұлыр, отоғыстар бұд, атоқсырын көлі өте тұрар дей бұ. Тәттің нәрін не дебіті, мадда. Бұлыр ағамынан кәлі жүгіп бұд. Онда түспі қаттыс көбі бар. Тәттізім әлені хетчек еді. Ете, ағанығыр бақпа. Бұқ бұны, ұлшы бұ. Бөлі бер бұ. Олақ бақпа бұдды. Әрі, көмі мандық. Bu. Dön köyün ya hili vatar bu okulunduk. Ulağdan kalbı bu kıhı ola.
Ağam oynar художественное училище bitirbitim 5 yıllar bitirbitim kendi yıppıta. Onu 5 yıllar tuvacağa onu yöre. Ürdü yörekti diye. Kendi yöre bak. O skola partatı 1 minut olur batakaya. Onda orta yörek. Ata ırığın yöreğe ne di konservatoriya bilmem. Irığın yöreğe meleğin bararıgına yöreğe. Это 6 hette hılla yörek ne di. Tuğun delbevit ayda ne di. Saskın bütün yörek kabarı hıkkın diyet. Anlatın ürdü yörek bollağını baran yören. Kayda yörek suolun otuttan olorundan kalı hıkkını inledi. Ürdü yörek bollağını bet orta yöreğinin bütümen inledi. Öydek bağıya bit. İnyanan devam konservatoriya var bit. Tatiyanın bir tiyatr bitiyor. Bilge kergenliği olur bu bir en bir yılı valla. Ondan çıktı türden sette hılı, türden setteli hılı. Tatiyana onun min türden set, ol bir en bir kergenliği hılı bıtıttan, türden setteli hılı bıtın bu törevit tiyatr bıtıyor. Bir dibitülle hamlan bir elçe bıt. Ama vallahi bu Tatiyana Georgievna Avtoportreta bulur bu. Tığınca 906 hıllaka bu kız ruhuyda. Hatılıma celle diyen onda sayılık takpıt. Onda sayılıkka. Ayal bu pollarına oçalarga bu. Olahal ol but. Ayal. Olurur olat. Olup baskı olurur. Antam bu allara творчески ötüyor bardakı vallahi bu. Mandı bahalısta bu. Mar Nikolaevich Жирков var. Bu Gran Grigoryan Baraksan var. Kiniler ayımyaların minillamın kihi olbutum. Irıhıp olbutum. Öptü. Tohtanı haka iskustuva tıyar Gran Grigoryan ola. Tohtanı tügüya köstüvet, tügüya billivet. Dalay. Olahan elbek muzikanı ayan hallar bükke. Nını da onluk bir emiye hıanalığı var. Mar Nikolaevich emiyat bir onluk emiye haka mannaga kampayıtara. Bu ırıhatın, operin ırıhatın bir yemete mekemçi hepti. Bu belehim bugün bar hepti. Hasanı turputu küyemeğin soğuk hepti. Döksün stabiline ayılkı bir küyemeğe oluydu. Uhur kengir hepti. Onda kehirgahine o. Stabiline kolas diyene eret götürür hepti. Onda vaksanın operini ırıhıp bıyıtından. Irıhıp bıyıtından üyetek min beğe geldi kuddu hanıvın. Tığınca 900 dekada gelen kıttı bıdım. Hette 12 yıllahı. Ondan tığınca 900 hette 13 yıllahı. Büteren min diplomdan akelbit. Ondan ötede уже türden sette türden asıl. Asta bir ençe. Beğe kurdu hanı. Oğullarım kimde hoğuk miliyim. Büteren kelbi de oğulur butta. Benim baham elbek oğulur bu hüterttatim.
Волосы, как веяло, плечи спускаются, очи черные,
kirbiler hepti. Meli törden 5 yıllaka heri biter kıyı bolar. Oraya aykal. De ol eniti diyeti vayını dengeti törden 5 tahtırı, törden 5 yıllaktırı gelir eller. Sürba hıltan ağanlar hepti. Onu kiren kaldım ben hepti. De ol çakçım ben onun da oyunayım ben. Törevi kol gosportağı saspıttan ülelerdim. Mannaga ayım var ol. Oğuz yetter bittire kıra munyargoluru erde at komutun tüyüm bıtın kayan tappat yende. Anten ehilitten 5 sayın ot mustar bıtım. Anten 6 ayın traktörüne prinsipinnoy goğota ustar bıtım. Men respublika balayım biller erip olan var ama bostuktu içimde. Sürde olmadı oğlum. De onda canına aşıyor hep diye. Deme onu hebil üretim. Daha yedaka atı mine heccan. Manda bir ötüyor. Bulcaha nokta heccan bir ötüyor. Dorop sani iyiliğine heccan. Tuğ gördüğünden tümlerde tığılıydı. Kine heccan. Atı süyehini yürüyor. Al prostim ya balagadать. Harionca postanovka konservatoriyere nadыхание kahıtıyor. Ha! Diyem bana hep de. Daha öyle var acı. Günü kahıtağın bile beyan rezinatar güneyim bulduram. Bu golovunu rezinatarın diyem var. Manlı tüyes rezinatarı. Dı halkı diyem var. Olur bütün kördüğün onda. Да, консерватория, школа была, hepti. Теоретическая школа. De var, onu bostuktağına cinda zakalkanı var, kömeyer şeyi, hayını var onu kağıdan tağa. Ol buyurluğun, yoksa ol buyur, o 90 iliğine, hepti bostukları, tebiştenge, ehil, musustarga takan, şiir, oço tığınçanı şiir otun töhmet onları hayın iliğine unuttuğun hepti. Vat. Anlaca oyur bu yerin hıccanı küp yapma bari. Ayılkan şöyle düşüyor hep. Onda hayda ıllığı ıllan bir ağıtı valla hepti. Toğda kusete divinden. Soba talbıta, bedene ortata diyen kurdu hepti. Bıtaka havanı sevekken. Akaya hani köhünüyor vallahi. Toğda Allah. Hamıtın sıgatım andık bir tutum bu tayak etin şeyin hepti. Onu elbek vallahi bu hep bağım ki. Anne ceti. Oğlar bütün icahil cavıt, kargatlar bütün icahil cavıt vardı. Kurusa bütün icahil cavıt. Inak bütün icahil cavıt, inaktar bütün. Hani bütün itonluk. Tığam anne döksü derevine olur, dar ordu olur o an hepti. Toğda yaka yaşıyor. Otta. Ondan köyünce suğun bustadanı. Suğun nuğut barı. Oğlum, setten hatta can barı takan bu. Her can bütün. Bir de caktar bakalım. Ciğer kalırlar. Asastırlar. Tatyana Georgievna kergenim. Klep bu harar günü bu ha. İspişayına hok var. Ağam bu hok butonda. Kilkilevi ütü vardı, buharı vardı. Oksu vardı diyeste. Zamanlık o şeyde Allah prosta o operatörü hakkında hanadılar hep. Men bollana olur durum diyen. Çara o operatörü hakkı men kurduk kehir gavakka da tapına. Onduk şuyu bostuktan metin kualahun turol bu ki ayak birimi vardı o. Hok bolla bu. Ara minere hırıttan bu. Соколы тылна
Ханнык бағарар Норуакка, идетей бит тахымна қартығы, кені оңё бұтар олларыгар, арый бұт уобарастарыгар қолулар, тәңни тұталлар. Иван Степанов сақаға, кемінен да сол бұллубат, жүрулуяр нүргун ботур. Онтон сороғардыгар Борис Годунов. Сақа серин нелемен керетін туояр ейіләқ, кен қолку өлүөнө бебит керетин, сөрүн сүйөгей курдук угуттан, дуғабытыгар уя тутар уратырыахыт. Марк Жирков Гран Григоряна аттарын үбүлөйдәк сағыгар үктенен олорон, Иван Прокопьевич ноқтолок тойон болгуо сүреге долгуя астына манния аттыр. Кеһи ухан кеңен bir orulu, bir оперне партияны ижириттәхіне, бәйін жо, жігіджігөйдәңі мандық возрастной дем болар, саскына сөпті бәр болар. Қолыр мен түйінші 970 әтті ұллаққа мейін ұллақ бұттыры әпті. Онда олақ әдербен, отып бұттын әрі таққан әрі кейбі сөпті, молодой әпті. Тоқтаны ыллыға бағанаға күшті әті. Антон жа ол постановканы Федот Потапов тұрор бұта. Қодуғынынан болағына. Әдер қодуғынық театр, жендақ театр айына қодуғынық Владимир Иванов. Оны Афанасимон қалып. Оформлениетін ор бұттыры костюмдерін. Антон болағына Ол кәннеттен қыраттық переріп бол бұтын кәніне оңеттір балар, ақсақалар. Башарин бар, Георгий Прокопьевич, Дмитрий Конанович бар, Сорын Амаллан. Этінде ақсақалар, хуруяшчылар балар, тылда, істақ, аңарар еңерер. Владимир Михайлович Новиков күнді құрастыры, амбасшығы бары тыңдақтар әпті. Онтықтырым болағына бұл тоғын шумпурда дейін әпті. Тоғын үргін батыры құрутын көрдір бәк көтейден әпті. Ол ехім болағына 1993 сыллаққа Дмитрий Конанович Сорын Амаллан бәйетінен көғіләхінен тұрорар кеден. Андрей Савич Борисов тұрор бұта. Борисов тұрор бұта, қодуғыныңнан болағына товарыға Геннадий Петрович Сотников әті. Антон тұлар костюмдер болағына Елена Ивановна Гоголева күнділкіға. Ондығы ме тұран тұр бұта. Мен ондары уже сағыра бұғыт иддам дейіпті. Хире қара ары олар ян оттамыран. Мәне телеспәннен мәккенеген яғын ұрыр қайыр күрдік. Онтан әме ұллан сыллар қонықтар бар бұттырын кенде. Әті қайы бағара театрға әтігедік спектакль тоқтур кеккемнерді. Түйінілер бұғыла. Хаға күйістер келелерін күйдер күрдік әпті. Мен болла хыйжавын. Антон болланы анжам Үхіс тұрорутын жау, Михаил Ефимович, президент көғіләті әпті. Давай, бұл туақтан, нөргін батыры тұрорын иннеден.
Эме жонно же билем. Эби пополнение эдер көлүнө ырыгыттар келлелер. Токто жахайда еще коласта олар келлелер. Сүннүнен кинелер ите Свердловская Урал государственная консерватория туттан келбиттері. Ол Урал консерватория теден бұл хақайрын кітірі отчалортан, хериннеттен Екатерина Захарова барын сағаттан, Лыткина Анастасия Петровна барын сағаттан, Шөпілева Надежда Сменовна барын сағаттан кенелер өрен әшелер еті. Ondan bu bir gölüne var ağısı. Baramı dedi behiye olan bitiren kebbippit. Olar kebbippit tane hatta hıllâketi turrattar bittere. Onlar oğuna yübülüyün bol buta bıhıla. Meleğin jıl konuk bu ağın men umda bıhıtıydı. Ondan vallahi nemi şumpuru kenditten sorun amallan. Davay bu Nurgun Batır'ı tururun. İnle diyen tururu hayinden bol buta hepti. Annem yakayıpın isbetini tuaktan, gelen tiyatr gımınyaktan, kepseten, bılırgı, bir ensette hıllak, dökse, Nurgun Batır'ga kıttığı deyin canlar bağlar. Ucu oğanyatlar, emekitler bağlar. Kıcağız kölüne. Yani anca endere havusturur bu da, andık tururan emiyem. Bekka vardı men sağırı bıhıtıyan vardı. Antan emye şumpur butun kendine iki tığınşı hette hıl bolla. Men ol tuharı hılcavın. Hoğata Nurgun Batır hepti. Yantan Nurgun Batır bar kurduk bolla hepti. Emye Urallığa Gosudası Konservatoriyini bitiren kelbet ol bar. Yevor Kaladezhnikov diyen. Дял Колодезников кыт сүктер яхана dedi. İki tane çalta hılla kavanna pремьера бол бутата уже қағаста премьера болар бұл. Онна улла кене улла бутанна мен эме иккис премьераға мен улладым. Оны уйбан борго бес бәдә миха шүбадык гримор бута. Онна шүбадык алга бута. Онна күн бүгінігер ұлыттан Нургун Батыр партиядан ұлы үдден. Нургун Батыр ұлыр ке да хақамығыр ден тоқ бұлла. Мәне ке ұлла да ұллават мен едерден ханыр бұлламды. Операны нотаны үйреттен, тылын үйреттен ұллығын дей ханырдым. Онтуда ұллана Нургун Батыр ұлыр ке ұлла бәді народын иннігерін бір әппетінігі тугал бәқ бұлла. Бәді ме олаға ген әмен нұқ бұлықта. Олар құтта сейін бая тоқ кеге қаддақ Нургун Батыр ұллығын дейгай. Или Бориско дұны бұтамда. Олейін бұлланық. Уйбан әмен бәді мұндық тоқ үші. Уастылар театрға кенне сүгірелер. Антанca bu юбилей болла, декада болла, iki tığınşı hette ılga. Nurgun Batır elcan Stanislavskay'ga biyen sılanlara tüyerim. Biyen sette hıllaka turbu tiyatrı kördürüyor kadiyen. Hepti.
классической öğrenmiş canlar, konservatoriski verektaja. Tuğdur kapap. Toli min üyem uhatadi. Üst postanovka allam. Bu besleyenay bu yanan tureti. O sette hıllaka. Üst hıllaka ıllavdu. Hep diye. Mar Николай Жирков тугунан юбилейинен хивестен. Очень счастлива, что я являлась с Иваном Прокопьевичем вместе, исполнительницей роли Туярмако в опере «Ниргун Ботр» Марка Жиркова-Летинского. Это большая удача и большая ответственность находиться на одной сцене с таким аксакалом. Имя Ивана Прокопьевича — это, конечно же, большое явление на театральной карте России. Это талант, к которому нужно относиться с почтением и большим уважением. Счастье для нас всех, что мы прикоснулись к этому прекрасному таланту и имеем возможность слушать и слышать голос Ивана Прокопьевича. Борис Годунов лархаттарда хепте. Нелин андой дүрдүнен басага ят ediller hepte. Басага ят ediller. O kıcık bulun şep. Оставьте нас, уйдите все. Прощай, мой сын, умираю. Сейчас ты царствовать начнешь. Не спрашивай, каким путем я царство приобрел. Тебе не нужно знать, ты царствовать по праву будешь. А мой наследник, как сын мой первородный. Сын мой, дитя мое родное, не веряйся наветам бояр крамольных, зорко следи за сношениями тайными с Литвою. Измену карай беспощадно, без милости карай, строго вникай суд народный, суд лицемерный. Стой на страже борцов за веру правую. Святошни святым угодников Божьим. Сестру свою, царевну, сбереги, мой сын, ты ей один хранитель остаешься. Нашей Ксении головки чистой. Господи, Господи, возре мое на слезы грешного отца, не за себя молю, не за себя, мой Боже. С горней неприступной высоты пролей ты благодатный.
ночах моих невинных, кротких чистых силы небесные, стражи трона предвечного, крылами светлыми вы охраните мое дитя мое от злому, от искушений. Покрывальный звон. Надгробный вопль сына, святая сына, монахи царь идет. Нет, нет, сын мой, час мой пробил. Боже, Боже, тяжко мне. Боже, греха не замолю. О, злая смерть, как мучишь ты жестоко. Я царь еще! Боже, смерть, прости меня! Вот царь ваш! Царь! Простите! Прости! Onun tiyatr millingete hürdağ saydılar hepti. Benim sağstar var işe boyama hıcıftım. Hepti. Onun canım dışı eddire. Onu vaksayla ben Meliyim bu sahran olaran hana takpana kurutun işe canı gösterip. Onu kurutun işe ışıtallar götüverip. Oğlum hanım anne bu kulgahtırı kıyıp bu onu tanıtmakla kanas kulgahtırı kastırcan bol bataktar hep. Premeteller. Вот так поевание, вот так рисуйте, hep. То de старая школа. Dinnek ola akademiye realistler hep. Onu manın kördağın su. Öğrenir bu öğren su, öğrenmek bu bardı bitti. Старая школа ден просто старая школа была. То классика. Еще
еще раз, еще раз. Эй, ух, эй, ух, Нелинге олар хүрдә жақай улахан иетиллиini воспитаниені музыкайна шас өттүнө бар бычандар. Это улахан олах профессордар бәйлері. Өпті. Бас российского и мирового уровня Иван Прокопьевич Степанов отмечает свой юбилей. Если говорить, вспоминать какие-то моменты в нашей совместного творческого, наверное, общения, то это можно начать с далеких 1985 годов, когда я закончила так же, как Иван Прокопьевич в свое время, Уральскую государственную консерваторию имени Модеста Мусоргского и пришла работать солистом в нашу оперную труппу. Тогда наш театр не был еще театром оперы и балета, он был просто музыкальным театром. Но репертуар театра был обширным, и я думаю, что немаловажную роль именно в расширении репертуара, становлении коллектива и поднятии статуса нашего театра немало сил, своих творческих сил, своего огромного таланта вложил наш уважаемый коллега Иван Прокопьевич. Ну, Иван Прокопьевич является одним из ярчайших певцов нашего времени, является обладателем красивого оперного баса, ставший лауреатом первой премии в первом конкурсе басов имени Шаляпина. Его прекрасные образы остаются в нашей памяти навсегда, потому что он сам был художником, и свои оперные образы он делал сам и сам себя гримировал, поэтому гримеры ему не нужны были. Вот. Творческим тандемом ему был заслуженный артист Якутии Марк Маркович Слепцов, с которым он проработал очень достаточно долгие годы. И вот с ним он проделал, значит, много оперных партий и концертов. Ну, я рада, что мне посчастливилось, значит, с ним выступать на одной сцене нашей, с таким прекрасным, ну, в общем, глубочайшим художником и музыкантом Иваном Прокопьевичем в таких операх, как Евгений Онегин Чайковского, Великий Кудангса Владимира Кобекина, Нюргун Батур Марка Жиркова и Генриха Летинского. Ванна бу опернери это оню күлү күрдүк еттим канам баран аалыгытта hem бери спортсмен курдук. Хепте. Спортсмен курдук ола ровно. Төрөбү дагын ахабатана кантын бу сибескен ахабап. Хенете вак болан калы. Шибигине хажыр болан калы. Хепте. Он это идевит на сложной. Он өйдүр жондар өйдүрлер. Иен бараксан булар хайын косторолга тагастыбы карага мая каратыга. Нанна этер такаңы мастагайт. Аган холото хуак дейт. Ала этер бу. Эмки концерт дахпын онда Нюргун Батуртан мандык сыянка көрдөрөр дахпытын дейт. Кыраты хынjаны эмет. Оны этер эмет. Хокше хынjаны эмети бола. Агая кар чукана хайытыр улахан эбит. Тота хабы кехеттен ол Нюргун Батурта сыянканы лырыны, агая сакалырыны лырыны тота хабы кехет. Көрөндүк.
Ханнык да күчүмегай күннерин, эндирин, эририн мускурун, очурун чочурун. Аныгыт этимин ақсыбакка Иван Прокопьевич кескилләғы керехелир. Кенегіз кидаттүгер, өрөс пүбріке бит тетимнәқ сайдытыгар, кем сабыдылықтағын, модун күспөт сомоғылығуға сыдарын уранлык чапчулур. Онтон бир гөрелир эдер жонун, кенелер идетей бит тахымдарынан кем тутта астына ақтар. Боростой артист болбатақпы. Ал Борис Годунов бұнду, Нюргун Батыр бұнду, әрі білияқтақ пендем болбатық. Сама собой, еті мен нароппын духовнаска искусствоға шуғатар сыялым. Мен инструментмін әпті дегені. Инструмент искусства. Подача. Тоқ болдам. Проводник. Посередник әпті. Мен нөңе барар әпті. Эти Борис Годунова қайда алуын тондық народын сөбілір әпті. Нюргун Батыр қайда алуын да народын сөбілі. Дөкші тұрорын дем болар әпті. Дөкші тұрорын дем болар. Оны қаяққаны как солдат искусства үлелігінері білән әпті. Нюргун Батыр бұтын бұйыл толбұт, томточы толбұт, әтті 15 үйелі ақсағанан істіңнек, күске қадылан тұран бағыры әмәті дұробионы. Өрютін бейтін кітті бар боларғар. Өрютін кені барыттан бұл бейға күн тақсы бұтын күрдік. Әліқ тұрақ, күсті қана қас бейді-бейтігер кейде тұрырын бағырық. Дорогой Иван Прокопьевич, искренне поздравляю вас с юбилеем. Всех вам благ. Берегите себя в такое сложное время. Но якуты – таинственный, сильный и выносливый народ, и не с такими напастями справлялись. Еще раз всех вам благ и процветания. Беги бидагылақпыт Россия онна сағасырын народны артыға, мәңе қаңлас ұлығын бачоттақ олықтауға, мәңе қаңлас ұлығын сама чыпчал нағарадытын бәлетін қағайына, манчары дойдыты мен дойдым бәле қағайынын, өсі дөгіл бейі өрін көтен тұран, тоқ бар үчігейі тұз бәйғар дұрубияны, оғылырын, сиеттерін, аймақтарын чуғыз жонын тапталарғар ұғыттанын құрутын бейгіне барыбытын үйерді көтіте, санаттан саңа партиялары бәліқті, оғынлық жоллақтық олар демет бағахан абдын керді бет. И сегодня, в особенный день для Ивана Прокопьевича Степанова, я хочу пожелать нашему уважаемому мэтру крепкого здоровья, бодрости, стойкости духа, выдержки, терпения и также продолжать своим присутствием, своей жизнью, своим жизненным примером быть для всех, наверное, тем человеком, достойным подражания, который будет как магнитом притягивать, наверное, публику в наш театр. И, наверное, я думаю, что его примеру последуют многие. Кто-то из молодых талантливых певцов захочет также щедро делиться своим талантом в стенах нашего, не только нашего оперного театра. Последует его примеру. И я очень надеюсь, что на малой родине Ивана Прокопьевича, Мегинская земля, родит еще немало таких щедро, широко, размашисто одаренных талантами людей. Иван Прокопьевич каттан бұл өрігіддақ юбилейгер. Дұровияны туғас жонын етіңе болдынар. Жонына сетежейлері өтен бұл. Етейқін бар. Жонына ұлған мақтал ден, барға мақтал. С большой признательностью и огромным уважением хочу поздравить нашего дорогого Ивана Прокопьевича с его юбилеем, с прекрасной датой. Более 30 лет я знакома с Иваном Прокопьевичем, и мое знакомство началось с
тех пор, когда я пришла работать в театр оперы и балета сначала концертмейстером по классу оперы, затем в качестве молодой солистки после окончания Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусорского. Эту консерваторию уже закончил и Иван Прокопьевич. И это, наверное, тоже какой-то знак свыше. Счастья вам, Иван Прокопьевич, здоровья, большого творческого полета и вдохновения. С юбилеем! Я бы хотела пожелать Ивану Прокопьевичу долгих лет жизни, здоровья ему, его семье. И хочу пожелать, чтобы в его голосе навсегда оставались те чарующие и волшебные нотки, которые так заставляют сжиматься наши сердца. Сердца зрителей, думаю, благодарных зрителей. Сағырдым ден сананы саппағырды баққа, олыққа үрдік ирді білін, биге әппетінехін ұғықты баққа, тыятыр, аяр үлі абылаңын, айылға кәретін кәрәқси, олық инники сайдыйтын анара, өбігелерін төрүттерін, оғыларын ұруларын умну баққа, кихи гыммыт кәрәқсе билләқ жонун, дорған ноқтық атты, кинилерге мақтаны сүгүрүе, көлүөнени ситимнир, бүтүн арасыя, сака сере тарбаққа баттыр, бас куолаха. Арасыя онна сака народной артыха, котугу солус орден кавалера Иван Прокопьевич Степанов. Мен ханавар бейгитini хаға хирин элбек омуктах республиканы эре болбакка бары дойдулар омугуттан элбегеттен агаяаттан тутулуга хуак. Бу керени үшө музыканы үшө ырыаны истер боллах бутуна би тимсүлах онна көмүскеллах болук бу септ курутун өрөгөтөгөллүүлах болук бут олокка тардысты бутулаты хепт оннук мен ханавар хептети ыры онна музыка туйди ол олата бие культурабы септи духовнаспыт байбыт тетинна кистелеңе тинна атар бие сомоголохор күспүт септи. Oh